cara cari entry forex yang betul. Okay, first kali kita tengok dulu dekat trend US dollar, Canadian dollar ni ada satu penurunan yang clear. Kalau korang set dekat moving average period 20, okay, dengan dekat line biru ni ada satu trend penurunan. Lepas tu US dollar, Canadian dollar dia dah buat satu wave ke bawah besar, and then dia buat retracement. Okay, so kalau kita tengok belah kiri, tengok dekat time frame lagi besar, ada satu area previous low lah. Okay, tapi previous low ni dekat time frame yang besar, H4. So korang boleh tarik daripada kiri ke kanan. Okay, so lebih clear nampak dia punya area breakout. Pergi balik pada time frame kecil. So sekarang ni price tu berada pada area entry yang cantik lah. Untuk setup kali ni kita boleh target untuk sell. So sekarang kalau korang masuk sekarang, korang boleh start layer, sell, price naik korang sell lagi, dan letak stop loss korang sedekat previous low. Cari dulu previous low dan target entry korang. Lepas tu korang letak set stop loss dekat tengah-tengah antara previous low dan juga entry korang. So kat sini level stop loss. Cari pula previous low, local previous low, dan korang punya expected price sepatutnya akan turun lebih rendah daripada previous low. Take profit setup sebelum price tu masuk ke dalam zone yang korang expect dan lebih rendah daripada previous low. So lebih kurang area sini. Okay, so setup kali ni adalah setup sell. Korang boleh try entry. Kalau korang nak belajar lebih lanjut, lebih detail pasal trading, boleh chat di IG, TikTok, Telegram, YouTube Profit. Follow kami dan kami akan ajar korang for free.